Paket 11 juta oleh 6 barang, Mas. Oleh apa ae iki? Nomor 1 iki, oleh meja TV. Ukurannya 150 ya. Heeh. Iki ukurannya 150 meja TV, bahannya full kayu jati. Ini saya nomor 1. Heeh. Saya nomor loro tak nih dipan. Ukurannya 160 kali 2 meter, bahannya full kayu jati. Ini saya nomor loro dipan gitu. Tiga. Saya nomor 3 tak nih meja makan. Kursinya papat, bahannya full kayu jati, motifnya marmer iki. Kinggo gak seneng motif-motif ngene iki, bebas milih motif. Iki nomor 3. Nomor berapa? Saya nomor 4 tak nih lemari iki. Lemari baju 2 pintu, bahannya full kayu jati. Kena sap gantung, sing sisih sap-sapan. Kinggo request njaluk full gantung kabeh, sap kabeh ya iso. Sing nomor papat. Lah nomor 5 tak nih lemari nih, Mas. Lemari ini dadine loro. Lemari bajune lah loro iki, sap gantung gitu. Sing terakhir utawa sing nomor 6 iki, tak nih meja rias. Meja rias bahannya full kayu jati iki, gitu. Iku wis komplit, enek cermin, enek kursine iki, enek laci-lacine iki. Wis lengkap berarti gue ya. Iki paket 11 juta, tak nih 6 barang.